Bismillahirrahmanirrahim. Keur dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Be huruf jar ismi majrur kudu jar alamat jarna kasal dohir sajumlah jar majrur talukana fi'il fa'il anu dibuang takdirna ay abtadi'u bismillahi. Ay huruf tafsir abtadi'u kalimah fi'il mudhari henteu diparentah kudu ropa alamat ropana doma dohir. Fa'ilna domir ana. Be huruf jar ismi majrur kudu jar alamat jarna kasal dohir sajumlah jar majrur talukana abtadi'u. Ismi mudhaf Allahi ismul karim mudhafun ilaih kudu jar alamat jarna kasal dohir. Ar-Rahmani jadi sifat awal dina lapad Allah ari sifat eta kudu anut kana mausuf alaihna samang-samang sama mausuf alaihna jar sifatna oge kudu jar alamat jarna kasal dohir. Ar-Rahimi jadi sifat sanitina lapad Allahi ari sifat eta kudu anut kana mausuf alaihna samang-samang sama mausuf alaihna jar sifatna oge kudu jar alamat jarna kasal dohir. Keur dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Be huruf jar ismi majrur kudu jar alamat jarna kasal dohir sajumlah jar majrur talukana fi'il fa'il anu dibuang takdirna ay abtadi'u bismillahi. Ay huruf tafsir abtadi'u kalimah fi'il mudhari henteu diparentah kudu ropa alamat ropana doma dohir fa'ilna domir ana. Be huruf jar ismi majrur kudu jar alamat jarna kasal dohir sajumlah jar majrur talukana abtadi'u. Ismi mudhaf Allahi ismul kalim mudhafun ilaih kudu jar alamat jarna kasal dohir. Ar-Rahmanu jadi khabar mubtada mahdhuf tina isim anu dibuang. Takdirna ay war rahmanur rahimu ay huruf tasrif wa kalimah isim dhamir baris munfasila mahalalah minal i'rab min fatama harofa jadi mubtada. Ar-Rahmanu jadi khabarna kudu ropa alamat ropana doma dohir. Ar-Rahimu jadi sifatina lapat Ar-Rahmanu ari sifat eta kudu anut kana mausuf alaihna samang-samang sama mausuf alaihna ropa sifatna oge kudu ropa alamat ropana doma dohir. Keur dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Be huruf jar ismi majrur kudu jar alamat jar kasal sajumlah jar majrur talukana fi'il fa'il anu dibuang takdirna ay abtadi'u bismillahi. Ay huruf tasrif abtadi'u kalimah fi'il mudhari henteu diparentah kudu ropa alamat ropana doma dohir. Fa'ilna domir ana. Be huruf jar ismi majrur kudu jar alamat jarna kasal dohir sajumlah jar majrur talukana abtadi'u. Ismi mudhaf Allahi ismul karim mudhafun ilaih kudu jar alamat jarna kasal dohir. Ar-Rahmana jadi maf'ul mutlaq tina fi'il fa'il anu dibuang takdirna ani rahmana rahim. Ay huruf tasrif ani kalimah fi'il mudhari henteu diparentah kudu ropa alamat ropana doma muqaddarah ya maujudah dalilna jar fa'ilna domir ana. Ar-Rahmana jadi maf'ul kudu nasab alamat nasabna fata dohir. Ar-Rahima jadi sifatina lapat Ar-Rahmana ari sifat eta kudu anut kana mausuf alaina samang-samang sama mausuf alaina nasab sifatna oge kudu nasab alamat nasabna fata dohir.